dan kelang arat anu anu banta parom pasi ada kami kadam parom ada kami punang kol ini non ada si video audio bunai mana ada pernah si punang kol ne ini video bunai pun nampak ke YouTube along subscribe ko something hai cuma lama mana kita hebat tempat tu dah bawa kita kita dapat hengang tu yang ada don kimi tempat tu unang mati di pinangan kimi YouTuber dolang masih ada itu mangke subscriber hygiene hang tame tidak atom dol alang tai lam han masih ni non so video bunai lo masih ni non kecek ni jut an la mang thanon po ko son si subscriber hai nei mak mati ko son si subscriber kapak lang tu dah cuma so chat ni non an to nang than po mana an hek tungge do odum da object ti mati di subscriber odum da object ti la si ini tuh mang data itu sih pakai bulan ini kalau soalnya mang itu untuk kok non akimi YouTuber tuh kan atau mang hak tai mang untuk kok dalam sini non apa ini dia sini non so video này là senang itu keceng ben kejutan mang lain non tanpa kena tentang subscriber pakai bulan mate subscribe high tech ini yang kalau sih tonte ne pesan mau iklan masuk tai nak follow tuh non yang kena tentang subscriber high tech ke pakai bulan non tentang tonte ni screen recording nang tu no pada nang pun pohon sote nang follow tu no yang kena tonton tek po tonte nang tu no aprang senang letum grom brother yang pui no ini grom brother yang pui lo untuk kita YouTube ni youtube.com posters nang pon untuk kita klik nang pon ni search tang dulu nak search at lo plote lapu mithang logo tu po site na nang temne desktop site ber belam mate dak desktop site ber ningi nili desktop site berala nili chokla ke non nili la methang logo long chidam po nili profile la enke nang le tomlang jang se creator studio si bang bote creator studio long le bera chok enke YouTube studio le bang bote YouTube studio to chok nili long bang ke non YouTube studio si bang non nili non YouTube studio long click po kita klik lo buat yang kalau video dashboard ini bang pom yang ke perang selang itu lah dah biar nang po setting option macam dah biar link si lang dah klik nang po dah klik lo buat yang perkelasan general channel update difficult permission maksud yang kelihatan itu mah channel polang klik nang po channel orang klik lo pelote dan advanced setting orang klik po advanced setting pelote nang do po subscriber icon polong nang itu tik tedat lo pelote ci object po tik lo pelote ci on ang po masih non nili on ang lo la si object pelote na punang po on por kada save polong bel nang po save nada save kita sudah lo save polong klik lo nih gini di non nampak lang po nili channel subscribe so masuk sema dan nili channel non ciklang klela ke hara yang si on lo bote ciklang po hara yang si tik lo bote ciklang po tik lo bote ciklang klela po non nili tik de lo ciklang klela lo asila soma pon melo lamang ke so ni video bang ke lam lo lamang ke non som ceng ke lam ni nang thane lo la so teng asina tumta nelong ni klema teng asina tumna flow don uplo nang tumta thek po ke nang ta hijack on nang no hele ong sta plan dan nang thang selak chop ya yang kan lang no ya lo bang kan yang kan lang no system ya lo masih to de pini video ke lan